Danes nas je tu 600, ampak ob tem, da nas je 600, prihajamo iz 25 različnih držav. Takšno današnje srečanje za ljudi, ki sprejemamo odločitve, zelo pomembno, zato da slišimo na nek način realnost, da slišimo to, kar vi vsak dan v svojem poslovanju občutite in zelo enostavno potem lahko nekatere stvari, če je dobra volja, spreminjamo. Sem mnenja, da je sam kongres zelo pomemben za izmenjavo idej in tudi možnosti sodelovanja med vsemi nami logisti, kajti to bo pripomoglo, da bo sama regija in cela Slovenija bila še bolj uspešna v vseh logističnih panogah. Logistični kongres je postal že danes najpomembnejši kongres z področja oskrbovalnih verig v regiji, predstavlja odlično priložnost za izmenjavo znanj, dobrih praks, mreženja in odprtih poslovnih priložnosti. Kongres je zelo pomemben za povezovanje, izmenjavo dobrih praks, iskanje novih rešitev in sodelovanja. If you're an actor in logistics, this is the place where you should be. I really encourage you to come because you can learn a lot and you can create a very good network, which is also important in logistics. What I saw is an absolute energy, thought-provoking conversation, and tremendous optimism about how Slovenia, as a part of the bigger EU region, can play a role to actually take a lead in many of the supply chain issues and opportunities in the future.